Wadlah ke election MP cha Lok Sabha kadang sa sakatu kan ni benai hanre ka jingpen kre jong ki political parties paper kalaya jakmat hangne ka jela ka jongi kadon artli ka seat MP kawai ka Shillong bat kawai ka Tura ka jingpen kre jong kini ki party la ka de ki party rulo mani ki party ki bahe kalaya jakmat bat ka jingkeli kalong yano ki pajba kin pha hagane ka ganti ka bamenta cha parlimen banyak site ye ka jong kejala ye ka Lok Sabha seat ka bamenta lambat dauma Winston H Pala ubalong UMP bamenta jong ka kongres la khatsan snam ganti ke jingli ka long hatu ki pajba kinang pha biang ni em ka kongres cha parlimen ka shong ki pajba banrai house nam arajar arbusau ki parti ki balapan kre kalong ka TMC ka bahadu menta keempat penbena la ujong kertong banyak kunya kani ke election MP ka TMC ka don sangut ki amale hakani ka jing dorbar thau an mat ka shong hakaliang persya kaseng ka basanchar po Delhi ka BJP ka bala sanchar la chpeus nem kanti hakani ka ganti ka bamenta kani ka seng kalapan kre ban yakun ye kani election MP hang ni hak jela chongiro ban hando menta ka BJP kapat penbena ya ujong ukertong ban yakun ye kani ke election kaseng NPP ka basanchar ya kani ka jela ka MDA2 ka bayalam da konrad ke sangma kalapan kre chachai ban yakun ye kani ke election MP ban hando menta kampat penbena ya ukertong ban yakun ye kani ke election Parkane kaseng kan sasai ya ujong kertong banyak kun persya abad ki ipat ki kertong. Lapet je ka vote share kan pipi ka yo buon bah kan ki election baladep pat kan long je kun ka bayak khai bah abad ki parti kan ki election MP. Kaseng riulum ka bah tam kan ki jela ka UDP ka bayak sandrop kan ki sarkar MDE 2 kan ka parti ka lapan kre syai ban penyekun ya kani ke election MP ban hado menta keempat penbena ya kertong banyak kun ya kani ke Shuki MP sya parlimen ladapet ya ka vote share kani ke parti kayo buon bah kani ke election baladem bat kan long ka kijing kun ka ba internet kani ke election MP namar ba kani ke parti ka don ka sarkar bat ki parti ba don ka sarkaro ki ya kun ya ke election MP jika kam MP lepas ada kaseng kongres napok kani kejela bat kani kaseng kasyong kaleng persya kani kejela bat las ngutu bau MP bementa undai hi ukurtong pementa jong kani kaseng banyak kunnya ke election MP cha Lok Sabha kani kaseng kadon sangut ki enong mikmat ya po jing dorbar thawan bat kan long kajing kun ka ba itnat bat ki parti hakani ke election kebanuan kaseng Voice of the People Party kabadai tang maka hadu menta kabala penbena ya ujong kertong banyakun sya kesuki Lok Sabha sepo parlimen Dr. Ricky Ijisengkon ubadai unong ikai na po school ba nihu kaseng Voice of the People Party kabala ya ikaleng kabri unyo terem pan lai pensiko tho igi pajba sapang kakalin politics campaign lega khoi ka suba halor ka sanchar khadar ka khoi ka suba kani ka sengkala persang ban penyari kitab ning hakeleng ka beri unyo tere panyo e ka jingkershan au pajba bat kan long ka ijing ya kun ka ba internet akan ni ka election MP ka banwan tamar kan ni ka seng kala ya keleng ki jaka bat kiwe ki parti berada ka sarkaro kidon kila yait la ka jong kalenti pat ka jinge kun kan long ka ba internet ba kan ni election ka banwan karai ka shong hau pajba inu ki bit ban pha sapo parlimen na preng kini ki parti ki banyak kun ya kan ni election MP ka banwan